Ngasi ayuk phongsingdagi maruoiba paukhom ka charaga mayamda share tawjage ahanbada phi loramba school khara emsuna thingjinkhrai COVID-19 laksinanaba sathakiba lockdown manungda mahairoi singdagi phi loramba Manipur gi tongan ba lanai school khara mahairoi loop all Manipur student union emsuna matam khara gi thingjinkhrai emsuna ngasi thingjinkiba lockdown manunggi mahairoi singdagi phi lorami hairiba school singaduri Messi Explorer school sangangai Pari Imom Sidamsang Langjing Tiny Tots School Dulaland, Bright Foundation School Thobal, Khetri Lekai, Tomjing, Saint Xavier School Moirang Mem School Garini Hensu, Pauxiation Makhatari. Atopa Pao Manam Hospital the Anaba Tampam Salakta Badagi Miami Pinare, Home Isolation that Labor Mui Ani Yauna Mui Taruk Lakidre, Mayum the Home Isolation Tauduna Laheliba COVID-19 positive wherever sing, Pibam Lushilak Padagi Hospital laying Nanaba Pukalakpada, Bed Hang the Haiduna. Pung Kiamarum ambulance Munung Tamba Amasum Anaba Tamba Selectabri Miami Pinary Hairi Atopa Pao Manamu Mikhalgi meeting towering at the Kulai Pibising no my capsula cray Indian National Congress INC sponsor to ticket the Mirep Oiba Saitu Assembly constituency by election the Mirep Oiba Lamting Tang Hawkip Ki Mikhalga Marie Lanana Mipam Bangtok at the Kulai Pibising no my capsula cray Hairi Tauduodugi matang the Election Commission of India waka lagani haina mirep oiriba lamting tang hawkip na phungdorakli Tauduodugi matang the INC gi mirep lamting tang hawkip na pauksi asida hai Tauduodu ngasi ayuk pung 12 makhairom taba matamda Saitu AC gi manungda leiba Kangsup Singmangi Tuibul Public Ground thokibani Tauduodugi matang the mahak na hai mahaki mikhalga mari leinaba mifam amangasi Kangsup Geljang Community Hall Pangthoknaba Semsaki adubo ngarang numidang mafam madugi village amadi mahaki mikhalgi subcommittee gi miutsing yauna Congress pu nungsijaba mioisingda khulai paibisingna laklaga mafam maduda Congress ki mifam pangthokpa yaroi mifam maduda saruk yabasu yaroi haina ki halambagi pau pirakhi pau du Kangpokpi district ki SP da su piduna khanganki ngasi ayukta makhoi mafam aduda Satlaba matungda hanagi lepkhiba mafam madura mifam pangthokpa yadrabanina atopa mafam ama thiraga mifam pangthoknaba semsakhi mifam pangthoknaba mafam adu kupna khanaraba matungda Kangsup Singmangi table ground khudaki oina mafam sem saraga mifam adu ayuk pung 13 khara helakpada satabauki mifam adu Congress ki MLA ani DD Thaisi amadi TN Hawkip loinana party ki general secretary WL Hangsing yauna satakhibani Mifam adu tangkai chansilakpa matam MLA DD Thaisina wangang ningaida mifam pangthokliba mafam adudagi meter yankhairom tamak lapa mafamdagi nongmai round tarukrom miyam tinba mafam pangthokliba mafam adu tamna kapsilakhi hairi nongmai kapsilakpa aduna mifam adu kaihanba ngamkhide miyam mafam adu mapung phana pangthokhi haiki thawong adu yamna pangdabagi thawong amani hairaduna thawdok tholiba mafam adu Assam Rifles camp dagi meter khara tamak lapa mafamda thokibani Chief Minister nasiguma logi wangmana thabak chathariba kangbu asigi mathakta action lakhotpiu haiki mangna hai thawdo adugi matangda SP Kangpokpi da wakat khre Election Commission of India da su athuba matamda thawdo adugi matangda wakat lagani thawdok thokpham aduda lakhiba election observers su mahakna wakat khre haikien su poksisna makhatari Atopa Pamanamu court na state sing the sex workers sing the sana Tanaba Pangana Bakan Cray. COVID-19 Maram Oiduna Awaba Kaya Mayo Nariba Si Yang like sex workers sing the su Pangpam Tokpa sing Hawaii sing Basana Tanaba Polam Kudima state sing the national AIDS control organization Amadi Legal Services Authority Gi Matinga Lonana Pangangadawani Haina Supreme Court of India na Kangan Cray Han agency gi Pau Aman Hairi Supreme Court ki order do COVID-19 Maram Oiduna Awana Taraba sex workers sing bu masak maming asengba takthok handrabasu phangpham thokpa ching hawai sing phanganbi haina darbar mahila samanwaya committee na thokhiba petition amaga mari lainana hearing satraba matungna Justice L Nageswara Rao Justice Hemanta Gupta amadi Ajoy Rastori gi bench amana pass tokhibani hairiba petition aduna pallibadi COVID-19 gi license amaram oiduna sex workers sing na thengnariba khudong sadaba sing adugi yenglaga tangai phadana laisat asi loidriba phawba tha amada lupa lising manga pibiba amadi mai tamba masa lairiba sex workers sing gi oina lising manga gi mathakta lupa lising ani ka chonga bank account gi khuthangna transfer tawbinaba amadi face mask hand sanitizer sapon amadi sana thangnaba potlam sing pibinaba haijaki hairi
makha tana court aduna state amadi central government health amadi social welfare department sing national legal service authority amadi state legal services authority singi oiba committee singa tana duna sex worker singda pankiba polam singadu phanganaba yathang tabiyu loinana state labor department amadi unorganized workers sing social security board na sex workers sing register tauduna register tawraba singda tengbang polam sing adubu phanganbiu haina panki amaramda petition aduga mari lainana ngasi satakhiba hearing da manipur gi advocate pukrambam ramesh kumar gi maikedi manipur sex workers sing sana thana bamadi section thoranga mari lainaba polam sing phangangadaba scheme amadi program amata leite tangai phadana phan khara pibinaba national disaster relief fund ndrf da sepau thabadagi ministry of home affairs ki ayaba laitaba maramna piba ngamloi habigi pakhum piraki haina panki wafam adugi pakhum piraduna supreme court ki bench aduna hairiba khudong saba singadu manipur khakta natana awang nupok state punamakta thengnaribani amadi phan ki damakta center dagi mateng lauribani haiki loinana national aids control organization district legal services authority singna register tawraba sex workers singadu asengba maming matha puthoknaba taudana state amadi union territory khudimangna sana thaknaba amadi covid-19 gi section polam sing adu suksoi soi haina supreme court ki bench aduna yathang ta khibani haina agency ki paw aduna makhata na hairi haina su phongdorakli atopa maruiba paw manamu UN Charter amasum international law na ngak seli Biren Ningtamba Manipur gi political status as a United Nation UN gi Charter amasum international law sing na ngak seli haina Manipur gi di juri government ki chief minister ni haizariba Yambam Biren na phongdokre London na political asylum lawduna lei hairiba Y Biren na khuyek piduna Manipur na ningtamkiba numit ni haiba October 18 ga mari lainana piba pauzel amada hai athuba matamda legal amasum political gi khudong saba laklagani loinana UN Charter gi article 2 of 4 da palliba UN gi member khudingda state amagi political independent natragana territorial integrity da kihanba natragana force sizinaba tawroidabani haiba wafam adusu na haunana ningsinglakli manipur da lairiba forcing lakthokinaba panthaba tawdana de facto government asi India gi republic constitution dagi laukthoknaba manipur state asi Indian Union gi saruk oihanbadagi laukthoknaba London da leiba dijori government ni hairiba sina India government appeal storokli manipur na India dagi ningtamle haina laukthokpa matamda London da leiba high commission yauna India government ki authority amatana yaningdaba phongdokhidi amasum tumina lekhi state amana madugi interest sokpo wafam amada tumina leibasi yare haibani haina international law na wahanthok pi haina Yambam Biren gi pauzil aduda palli October 18 Englishing aniga kunasi Indian Union dagi Manipur gi ningtamba numini haina palladuna Biren gi pauzil aduna hai Manipur State Constitution Act 1947 lairaba matung British ki makhuti August 13 1947 da ningtamba phanglabasu matamduda ningtamle haina laukthokide adubu Manipur gi ningthona August 13 1947 gi ayuk pung nipan da kanglada state ki firal singkatki pauzil aduna makhata na hairi Indian Independent Act 1947 gi section 9 of 5 thugaiduna law gi authority ama oidaba India government ki joint secretary MK Belori na Manipur Administration Order 1948 October 15 1949 da thoktuna Manipur State Legislative muthatki amasum khudaktagi Manipur State Constitution Act 1947 chanahankide makhata na Indian Independent Act 1947 section 9 of 5 thugaiduna the Dominion of India ki Governor General si Raj Gopal Sarina mahakki authority natabada status measure Chief Commissioner Province Order 1950 January 22 1950 da pass tawduna Manipur gi political state asi law na yadaba mawna namduna lokshin gibane Manipur State Constitution Act 1947 amasu Manipur State Administration Rules 1947 gi makhada dijori government CM kibagi matangna chief minister ni hairiba Y Biren gi pauzil aduna phongdokli madudi state ki sovereignty ngaknaba Manipur gi miyam gi political right amasum human right khudaktagi ngaknaba gi damakta government asi CM kibani India dagi ningtamba laukthokhribasi domestic law international law amasum UN Charter gi makhadani law na yadaba natti hauji excise government ama London da hangle India government ki constitutional oidaba thabak singi mayokta leptuna Manipur State Constitution Act 1947 gi makhada
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯅꯥꯔꯀꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤ ꯐꯦꯛꯇꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯞꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯟꯗꯟꯗ ꯍꯥꯡꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤ ꯖꯨꯔꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯛꯂꯤ꯫ COVID-19 ꯚꯥꯏꯔꯁꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯛꯊꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ꯫ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯤ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯖꯁ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯗꯤꯁꯃꯤꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯠ ꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯎꯠꯇꯔꯈꯥꯟꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯖꯁ ꯑꯃ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯗꯤꯁꯃꯤꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯔꯥꯙꯥ ꯔꯥꯇꯨꯔꯤꯅ ꯍꯔꯤꯗ꯭ꯋꯥꯔ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯖꯁ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯗꯤꯄꯥꯂꯤ ꯁꯔꯃꯕꯨ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯤꯁꯃꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯤꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯎꯠꯇꯔꯈꯥꯟ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯐꯨꯜ ꯕꯦꯟꯆ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯗꯤꯁꯃꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨ ꯍꯔꯤꯗ꯭ꯋꯥꯔꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯖꯁ ꯗꯤꯄꯥꯂꯤ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯪ 2015ꯗꯒꯤ 19 ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯖꯁ ꯁꯔꯃꯕꯨ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 2019ꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯎꯠꯇꯔꯈꯥꯟ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 2019ꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯔꯤꯗ꯭ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯔꯦꯗ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯦꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯄꯒꯤ ꯗꯥꯛꯐꯝ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨ ꯖꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯖꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯔꯤꯗ꯭ꯋꯥꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯖꯁ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝꯗ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ.ꯄꯤ ꯁꯂꯥꯛ ꯁꯥꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯇꯦꯟꯊꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 4 ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤ 4ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯀꯟꯈꯠꯅꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯅ ꯉꯝꯖꯕꯤ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯅꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ COVID-19ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ECIꯅ ꯄꯤꯕ SOPꯗꯤ ꯁꯂꯥꯛ ꯁꯥꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯇꯦꯟꯊꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 4 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯐꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤन ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯡ 94ꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ 3% ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯥꯕꯤꯗ ꯄꯥꯉꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ, ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ, PSU, DMU ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯥꯝꯁꯨ ꯑꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯄꯨꯡ 12ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯄꯨꯡ 94ꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯥꯝꯁꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯨꯁꯝ ꯖꯥꯗꯦꯕ ꯑꯍꯃꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯦꯁꯟ ꯁꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡ, ꯖꯣꯕ, ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯁ, ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯊꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜꯁꯤꯡꯒꯤ 3% ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯦꯁꯟ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 16ꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯌꯔꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯄꯨꯡ 94ꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯀꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSOꯁꯤꯡ, ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ, ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯩ ꯏꯁꯤꯡ, ꯙꯔꯃ ꯀꯔꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯦꯞ ꯀꯦꯁꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯇꯔꯤ ꯕꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯒꯥꯡꯕꯤ ꯒꯥꯡꯃꯩ ꯆꯍꯤ 23ꯀꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯇꯔꯤ ꯕꯦꯜ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯣ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯅ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯅ IPCꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 403 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯣ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 3ꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯈꯠꯄ FIR ꯅꯝꯕꯔ 21 ꯑꯣꯐ
10, 2020 ga mari lainana ngasi court asida hearing sathakibani. Imung manungdagi phangba pauna hai thaudo adu sinariba gangbi gangmai sei kunga taruk sini ingkhol khulkangpokpi district hauji constable oina Tengnopal district police ki reserve line posting lebani. Mana napi masadu da sai asigi January thadagi haudun ikai kumnaba manghanbaga loinana kanagumada haidoklabadi hatkani haina kihanduna lakhi. Thaudo adugi matangda victim aduna mamanabi amada wari lithokpadagi khangnarakibani. Thaudo aduga mari lainana women PS Bisnupura case ama lakwatuna mahakpu phanaba hotnarakibani adubo gangbina mangjonana interim anticipatory bail lauthoklamana phaba ngamdana lakibani. Ngasi court hearing satharingi matamna thaudo aduga mari lainana CM kiba GAC amasum victim adugi imung manung amasum nupi mayamna court ki gate thomjinduna thaudo aduda senariba misak thadokpa yaroi haina irang hokhi. Khongjang aduda saruk yakiba GAC ki president Merazao inkahana hai sai taramathu khakta ngairibi nupi masa amabu namduna ikai khumnaba manghan khipa misa asi aingi matungina matik saba sairak pigadabani. Mapu bail piduna thadokpa yaroi ngasigi hearing aduda courtna ayogi report kupna yenglaba matungda gangbi gangmaigi anticipatory bail adu kakhibani hairi.